tsaya ke re ntho e ke etsang e kotsi ya ho alola ke phamise bomo sa mo ke le life e kotsi sefapa nahana e ka ba ona le mohlomong penti e dutseng ka ntse ke nahana ke re mara ntho e ke etsang e kotsi ya ho alola le nshebile le go ndlula ni di tshwengile nahana e ka ra ke phamisa mosamo ka ntula le penti mo le tlo re mara yo Jesu mabaledi ke tlo re mara ha se le re penti ke ane di ka tlasa mosamo ai mara le nna ntho ke etsang e kotsi sefapang. Good morning guys, Monday motivation kenang mara wa tsa lentenelang a le theke batho sefapang ka nnete lentenelang ntho a le theke batho a le jwetse batho re bona le Monday motivation le tshwana le batho ba kerekeng yaka batho ba kerekeng yaka ba bang not all of them ba bang ba ikela fela motho itsamaela le mo ya kerekeng a khutla le one ha ona mohlang a invite motho no lona hai a se bone batho ba tshwana le lona why le sa invite batho man why le sa invite batho a gore ke phamise moya wa ka why le sa invite batho man Monday motivation guys kena here Monday motivation kena guys Moleni hle Monday motivation how can I ndimedise man can I ndimedise guys can I ndimedise Monday motivation Today ke tlo bua ka ntho ka dintho tsena tse re di lorang ne ke batla tlo bua ka ntho dintho tsena tseo re di dreamang ne ke batla tlo bua ka yona ezinto wa tseba kre emong le mong o na le toro ya hae ne emong le mong o na le toro ya hae today Monday motivation guys so ke batla tlo bua ka maro bona market ke before ke bua guys ke qaze ya hore bona hle bona se qetile o alola ntho ya ho robala ka dikobong a ke mosebetsi bo dan ke qetile ayo na ke robala ka dimantho tsena hle dimantho tsena ke robala ka kobo nete wana qetile ke tsoe ke aloke mene kobo ya ka qetile ai o alola ke mosebetsi so guys ke batla tlo bua ka dintho tsena tseo re di lorane amaphupho wethu dintho tsena tseo re tla re di kopa ho ntate modimo re ntate modimo please ke kopa mphe 1 2 3 ne titlo ke nqane o mphe into ethile re na le ntho tseo re di kopa ho ntate modimo ne ntho e ke ithutileng yona most of the time we've got things tseo re di kopa ho ntate modimo but ntho e ke ithutileng yona
every time when we ask a thing from God, ne, sometimes re a ipolela hore ke batla ntho so le so ne, re a ipolela hore no nna ke batla ntho so le so ke batla ntate Modimo. You even describe whatever you want ntate Modimo o e batlang ho ntate Modimo. Re a di describe dintho tse re di batlang ho ntate Modimo re na ntate Modimo nna ke batla o mphe 1 2 3 4 5 ene ke batla o mphe e so le so ne. But ntho e ke ithutileng yona ke ne ke mametse this guy ntho kana ke mama Mthetho ke nathi Mthetho ke Mthetho ke man that guy Mthetho ne guys maro wa dintho di comments on next di bone kapa a le so comment hlona fa mbo etsa itse marjwa etsa ne ke shebelletse ke nathi Mthetho nathi Mthetho said something in tsanga trend ka yona ne. Nathi Mthetho o re o kile a ba le bas train ya lenyalo kapa o itse train ya lenyalo e mo fitile kapa ona na no train ya lenyalo e mo fitile but kapa itse train ya mshating ingdlulile kapa ha qetile ba re now o sa attracta whatever rubbish sorry we be jwalo about us now o sa attracta what rubbish so batho ba kwatile hore o nathi Mthetho ka mantswe mang o bolela hore batho bana ba o ba attractang now ke di rubbish e entse di issue o ka ra di issue nathi Mthetho bona so batho ba very angry for nathi Mthetho so o ntsa bua ona bua hore pele o nana o ila thola batho ba right wa bona ona bua ka lenyalo kapa ka mosadi a rona pele ona thola batho ba right but ke bona o ba lositse but now o sa attracta what rubbish o be ile jole ke kopa ke be jole itse o attracta the rubbish now o tshelo jwang wa bona so people were angry. So now I was not angry but ke mametse nathi Mthetho ke mo mamelletse le nna hore most of the time we've got things to already batlang wa ntate Modimo and re be re di describe re be re bua re batla dintho tse jwang ho ntate Modimo. But the problem is when dintho tse di tla, the biggest problem is one dintho tse already batlang ho ntate Modimo di tla. The first mistake we always forget hore ntho engwe le engwe we batlang ho ntate Modimo e kanna ya re ha e fihla le yona e be o batla di requirement tse itseng. Guys ke kopa le nkutlo, do you know that whatever dintho tsena tse re di kopang ho ntate Modimo le tsona as much e le dintho tse di batlang e bile wena o na le di requirement for ntho tseno tse di batlang because most of the time we've got requirements for dintho tse re di batlang. Example, I will go for an example. Motho tla ba re nna ke kopa ntate Modimo a mphe monna, especially na basadi ke batla Modimo a mphe monna yo tlo nhlokomelang, ke batla Modimo a mphe monna ya tlo ratang bana ba ka, ke batla monna ya tlo ratang those ke di requirements tsa how for that kind of a man you matter, which is le runa ra yetsa ntho tlabentse re bua. I also want mosadi a tlo etsa a tlo ratang, mosadi a tlo ratang bana ba ka, mosadi a tlo ratang le nathi thina matota sa yetsa lona re a yetsa ntho. But guys ke kopa fela ke kene mona ntho Facebook nye ngwe because ke batla ho checka because ke khone ho bona hore le a commenta kapa jwang. And then so now one of the things ke thutileng yona in this issue ya dintho tse re di batlang ho ntate Modimo ke ithutile hore ntate le rona ditoro tsa rona di na le di requirement tse re di hlokang. When ke ne ke mametse ntho nathi Mthetho ke fumana hore nathi Mthetho le nna ke experience ntho ya nathi Mthetho ya hore ke kope dintho ho ntate Modimo especially batho ba bo mme nna ke tla bua ka motho ka basadi
nna ke ile ka kopa batho ba bomme ba itseng ho ntate Modimo and ntate Modimo ile mpha basadi bao ba ne ke ba kopa se fapa guys ntate Modimo ile mpha ke kopa le jwetsa sephiri ntate Modimo gave me those women ba ne ke ba kopa ke a hopola ona le mosadi nkile ka mo kopa ntate Modimo ke be ke re ke fana ka ke re ke batla mosadi wa semumu ka nnete ntate Modimo ba mpha that lady a humble person, very humble, very, very, very humble, very humble. But ke ne ke mo lose. Ke be ke re hape ka tsatsi le ne ke kopa ntate Modimo mphe mosadi yo ke tlo qalang di business le yena and then ke batla mosadi a o tlo nkisang bo China bo Turkey re tsamaele di business. Guys, do you know that ke ne ke mo fumane mosadi yo? I even went to China le yena ka tsamaya ka China ka tupa re tsamaela business. That lady, she was good. Didn't the business. I remember friend the young wayaka. Guys can I stress someone kibona the comments are the bone. So I'm trying to check this one. I could connect the here. Ki check the comments alone. So I met this lady. Kimokopa on Tate Modimo kaneti kopa umpe mosadi ya eklo ya mliana bo China. Ke hona mo ke batla ngo ya teng. So, guys, I don't want to lie. We went to China. And then Rahuta China Raya Teki, Retameti business. We went back. Come lose again, guys. Come lose happen. Then, now, Kisekilu Baba Bedi no. Ne, Kitlantunyana, Kibatota, topic nyaka ya letsatsi ke kopa le ntshwarele fela I want to check something mon and then ke batla mosadi a o tlo nkisang bo China ke kopa le ntshwarele hanyane okay le mona ke bona sena dikwa ke tsena mos askis guys kona ke di bona kaofela ke le bona bo ke le bogile bo Matshepo bo Tumi bo Quinty bo Maria. Okay, ke di bona ke tsena. Okay, le teng. Phone nyena di hlaya. So guys, ntwe ke batla tla yona. Now ke be ke kopa mosadi ke re ntate Modimo mphe mosadi eno e tlo yang bo China le yena. Guys, ke kopa o le jotsa nnete ke ne ke mo fumane exactly mosadi ya jwalo. Be ke mo kopa and then be ke mo thola. We went to China, we went to Dubai, we went to Kai. Hore ke reke furniture ya China. Ke rekile ka baka la hae. Most of furniture ya ka ke ya China, ke rekile China because of ene ke tsamaya le yena ya bo China. We bought now here is the thing ke batla mo baka yona. When Kaya Mteto abua ntwena, something just came to my mind to movie. You went through that thing ya Kai. You negative example if fela ka taba ya di mofuta wa basadi ba ne ke ba batla. Mofuta wa mosadi ne ke mmatla. Ene guys ke tlo le jotsa sephiri. Mofuta wa mosadi ene ke mmatla ntate Modimo ke mothotse mara ke molozitse ke ne ka mothola but a qetile ke molozitse ke kopa le jwetsa nnete ndi yenda mfumana Modimo o mo tlisitse basadi bana ke ba batla Modimo ba tlise ka tray hona ampha bona but let me tell you something ke ba lositse. I'm going to tell you why re ba lose, why re lose dintho tso ntate Modimo a re fileng tsona. That is number one. Number two, I lost those two women. Basadi bana ba babedi ke ba lositse ba le jwalo. Le yena wa bobedi ke re ke ne ke rata ho jwetsa batho ke re nna ke batla mosadi wa semumu man. Ke batla mosadi ya sa buing next in ke mo describe. But guys, can you believe Modimo ile mpha mosadi ya jwalo? Exactly. That woman, she was so quiet. A ke so bone mosadi ana le quiet jwalo. A ke so ka ke kopana le yena in my entire life mosadi ana nga le quiet jwalo. But let me tell you something, le yena ke le ka mo lose. And those two women ba lositswe ke nna. Ha se bona ha ba nketsa nnetsi but nna ke le ka ba tloela fela tje because of mabaka aka. Ana a o ke batla go share ka ona today. So now when Kaya that thing came to my mind to I know Viluana we ya Kai. And that's when something came to my mind to most of us, we did exactly what Kaya did. We did exactly what November did. Ya hore re batla dintho ho ntate Modimo, but it's re sa iprepareleng tsona. That is number one. We are looking for things tseo
re sa iprepareleng tsona all together. 2, we are looking for things tseo re lebalang or the same dream yo we batlang, the same things that we want. Leona, it can also require the requirement from you. Hona le dintho tseo toro ya hao e ka di require from wena. Ntho yo e batlang, it can also require, like hona jwale, let me make an example. Eno wanto wanto ene ke rone le simo ne le motana sa bua haholo. She was so humble, she was so ntho ene ke feel or that lady nna ntho ene ke feel or ene tshwantse ke etse on my side a requirement for me to feed this person. The first requirement, it was be patient, because she's not good into business, she's clueless in business, and I cannot go to business. I just a patient requirement on my side. In little fella, I need to be patient for her. You get my point? And today, as we speak, that lady was saying, we like the business, and I'm frustrated, but it means Lynn, the same Toro NK Butler, the same thing in a Butler, the same person in a Kim Maka. Yen the requirements or Kibata Mutiajuan. Lynn, I couldn't understand Tweke Batlan. Lynn Patla the requirement. In a lady requirement to get something na. Kibeton, say it on Patlanson. I get to make it a sense, ma. What do I get to make it a sense, guys? I don't know whether I'm making sense. I don't know whether I'm making sense because I don't know the comment, but bonum. So I think that is the biggest problem. We don't understand each and everything. This one want to wa take wa Dubai wa China in mbotse ne ke monyatsetsa nna ne ke na le nthonia hore ke rata mosadi ana le dibono ke rata ntwen ke rata mosadi ana le dibono. I had that thing ne ke sa batle ho compromise ben sitin funumfazo nempuntu so yana na sina dibono tjena wa bona, but she was beautiful, very beautiful, very beautiful, and ka age ne le thakaka. She was 40 years but looking very young. But loku jetse sepiri ne ke la ka rara hana di bono ke na le yeno e ke moratang ana le di bono ana le ke rata yeno ana le di bono ndithanda lone nempundo ezinkulu ntontonto. I lost this one, I ka tloela yeno e ke reng hana di bono ka tsamaya ka ya yeno ana le di bono ena ana le di bono. I'm frustrated hore ebe today I so nyale hape because of that lady. I'm frustrated. O motle una le di bono una le everything, but now the problem, I did not give this one a chance again. I gave him a chance to learn, because the problem cure everything re kopa dintho tseo re le balang or the same thing yo we batlang when that modimo le yona ina le di requirements tse ka di demandang wena. Now ka motlwella you know ke feel hana di bono tse hana di bono ne ke complain ka ntho e ke ra imse ndo hana di bono but don't get it guys. O pingoku okay ke molozitse, and since come that lead akso thole motho jwalo ka mora that lead eno wa Pitori akso thole motho jwalo. So ntho ke batlang we bua today ke hore difuna we need to be careful guys, we need to be very careful, and ke tlo jwetsa hore why most of us re tlo dula re loser dintho tseo ntate modimo re fileng tsona. Re tlo di loser because number one, we are very selfish. We are so much selfish relevant about ntate modimo sifuni zinto, but we are selfish when re batla dinto re batla batho, but we are selfish re batla mosebetsi because even mosebetsi you can looking for a job. But the problem kur when una le di requirement for that kind of a job yo we batlang o tla bore no ke batla mosebetsi o tlo nthusa go etsa 1 2 3. I want a job that can help me to achieve 1 2 3, forgetting
or the same job that Leona in a lady requirements so to the batang where maybe there are things so to channel Luana udiate for you to have that job. Ubofila when now you are not ready to change things about you, about yourself, you are not ready to align, to change, to do, you are not ready. But you were so selfish, or when now you or no, 1, 2, 3. The same way business. When you run, when you say, I'm looking for a business, I want to start a business, it means that business in a lady requirements, say to require when, Leon. There are things so to turn along with the for that business. There are things so to turn along or change for you now. There are things so to turn along or change. But the problem, why retro sukula? I'm telling you guys, sisazo sokola, resanto retro sukula, and we are going to be very miserable and a retro loser in total tatim dimar fanto. Retro loser. We are going to lose so many things out in total that we lose. And because of just one thing. One thing. Just one thing. Just one thing. As we speak, Papa Baluna, Nelebata Misebet. Ne? Nelebata Misebet. Le taught Misebet, ne? Le Sebeta no. Mar Baba Baluna, no, I'm surely the problem, Misebet in yellow. The problem. And you control halila ulei and control ki and it elelo and it elelo and it's I wanna tell you no. But you forgot only betur the reason why usala ulei musebeti why nisala ulei musebeti kuri when unobatla musebeti you ubatle musebeti uli selfish you are just concerning you are just concerned about yourself or no obata musebeti otlo yetsangi otlo form obata musebeti so but the sad part only betur there are requirements to you must be aligned for katsona musebeti ngo but baba mbalona today the problem musebeti yalo the problem ka sihlu and musebeti mntata modimo o file toro musebetsi ono o batla kona ono o sebetsa ba bang ba lona you are working exactly musebetsi ono o batla mntata modimo the position yono we applyela modimo o file yona ile jwalo we thotse but today some of you le the problem mesebetsi yona yenu ya lona because now wena you are not willing to meet the requirements of mosebetsi ngo but wena unobatla mosebetsi to meet the requirements for wena mosebetsi the business the relationship manyalo everything guys we don't want to meet the requirements that in total batla montate modimo that is the only thing ke thutileng yona that is the only thing ke thutileng yona let me read this guy Lindukuhle. I lost a woman with all qualities I needed from a lady, but because she was not working, I left her and chose one with a job. But unfortunately, it didn't work out. Wabona, why you? Hi guys, I'm not good kaubala English, or I lost Lindukuhle Gaza Urim. I lost a woman with a qualities I needed from I ended from a lady, but because I needed, I think so, from a lady, but because she was not working, I left her. Chose one with a job. Unfortunately, it didn't work out. Even today, I regret losing that special lady. And today, she's working and very independent. Unfortunately, she's no longer interested to me. Ha.
Hi. Hi. Hi, Hubim. But get all the truth, we're still going to lose. And I send na fela le Lindukusha. Lindukusha singuwe mfethu. Asinguwe nje. I did the same thing. I did it. We are losing. Siphilela nje ukulusa, we are losing. Things that on. Beautiful things. Beautiful job. Beautiful business. Beautiful partner. Beautiful people. We lose them. And after that, loser because Runa, we don't want to meet the requirements. You don't want to meet the requirements. When your dream must fit your requirements. Only the requirements. Now, let me tell you something. Let me try to break down why really difficult to meet the requirements that ditoro tsa rona. Guys, ndicala nindive enye nenye into ifunayo nayo as much only the requirements for yona une requirements for londo le yona ntho yena put this thing in your mind or le yona ntho yena intse tloba le di requirement intse tloba le di requirement wa bona hona jwale this guy Lindukuhle, I think requirement ending in shokala. I'm not saying it was just the patient. Just to be patient enough. The only thing that was needed on your side, it was just a patient for you to meet the requirement that late. But you didn't, because when you had your own requirement for you were expecting from this person, but when you did not have, you were not ready for the requirements. So guys, here is the thing, Erishapan. Number one, you say we are selfish. We are looking things kabo selfish. Only reconsider Aruna. That is number one. Number two, we forget or the dream that you want, you dream about. It can also require a change from you. Yo. Kopa o iphetha. Kitse ya pele. Ditoro tsa rona, your dream. It can be a job, it can be business, it can be relationship, it can be a partner. The same way, only the requirement, the kind of a person who matter. The same thing can also find, it can now battle the requirement. Leon cannot require the interpreting when. Now, we say, why is the fit the requirement? We are selfish. We are so selfish. When ubatlanto na hamela wena fela, you think about yourself. And ubatlanto is sweet. Ibe that thing. You know ubatlanto ufuna lanto ngayo. Number two, Kare, we are not ready for change. We are not willing to change. Because the same thing, there's a possibility or high figure, it will demand a change when. Now here's the thing. Most of people who are selfish, number one, it's difficult to them to change. We are not ready to change. Because Lynn, the only thing in a shoka, who ibe kina leba to banu bakabam, kina shoka fella ki change. Example, let's go back to the lady maybe she was not good into business. Number two, maybe wadi bonu. How good hana di bono ton. Next one fella, the only thing in a shoka in a change. Just to change. Naked shoka will change at that mentality. The thing that was needed, it was for me on my side. It was just to change the mentality of the bone. Because today when I realize
marriage how build we ka di bono how build we ka di kef marriage how build we ka di bono next ngempundu umthatho buildwa ngempundu next. But the problem, I did not change because I was not willing to change. And let me tell you something. Why can I prepare change? It is because was selfish, looking for something. Requires the requirement can't take it back. But bekilebal or the same thing. Leona cannot demand the changes. It cannot yaba lead the requirement taken. And now, because I was not ready for I didn't know that thing it the requirement say the baton one. I was not ready for change. I did not change. I can't change. Nekiriti tabenyor ki batam said na the bone. Okay, until the today exoka kinyal. Here I am until the today exoka kinyal. This lady namhlanza ngachata. Akusonyal guys. Aksonyal, very miserable. Aksonyal, since you said those two ladies, Aksonyal today. Aksonyal. Why? Because Nekloka fell out just to change the mentality and to change how I view things. But Nekisire do change. So, one, Yabubedi, we are not willing to change. That is number one. Number two. We are not willing to change. And I will repeat again. The reason why you are not willing to change, it is because we're not but you don't want to feed the dream. You want the dream to feed you, but when you are not willing to feed the dream, your dream. Sifuna mapupo, rebata ditoro tse fitang runa, but runa we are not willing to feed our dream. Now it is bad time. Because if you're not willing to change your dream, to feed your dream, to feed in your dream, you feed in your dream, you feed to your dream. Ufita. It is because we are selfish. That is why. Everything you're about to fit on well. But right now you don't want to, anything that can, you're to fit in your. You don't want to feed your dream well. Ubata your toro, your dream must feed you. But when you don't want to feed your dream, how about to feed? And now because your dream, it will require change. Because for us to feed to our dream, to feed our dream, the Torah require change. But now because we are not willing to change, that is why now read the loser. You have a beautiful partner, you have a beautiful a wife, a husband, a girlfriend, a boyfriend, a beautiful manager, a boss, you have a beautiful person. But when the only thing you need to change some of the things about you, but you will never change it because you are so selfish. We are so selfish. Change. We are not ready to change some of the things karuna. Kana go tsere batla ditoro di fite runa. But runa re batla fita ditoro. Because for you to feed your dream, for you to feed into your dream, you need to change some of the things about yourself, but you're not willing. Kiabubet. We are not willing to change. Kiabubet. Yaburar. We are not willing to lose things. We are not willing to lose things. Telling the habits. Because you were used to only this lady ekilwana ngle na kireke. Nikilwana le. Rilwana la tabao tewel. Ne. Rilwana la tabao tewel hahol. Utewela late. Utatewela late. Ne. And then utabatewela late in. We fight for that. Okay. In my mind, late now. For him, for her to lose that, who lose that about
tlwaelo o tlwaetse o theola late o tlwaetse. Now for her to lose that habit, o lose a habit eo ho kampa ha lwana nna le yena, we are fighting re lwana kwere ba bothata ne, because the problem o tlwaetse. Now it's difficult for her to lose that habit. Hey guys, ke ithutile ntho yes sis. Hey, Bible. There's a man who came to Jesus Christ and he asked Morena Jesu, I want to enter to heaven. So guys are jongore ke tle ha ke shwa ke kene ke tle kgone buna muso wa ntate modimo. Morena Jesu o re ho yena hlompha maoleng tata a ragtse o ke dientshe o bolela Morena Jesu a tseo ke dientshe, that is nothing ke dientshe. This person o batla he came to Jesus Christ a ke batla le bontsha ya boraro, we don't want to lose things from us, to us. We don't want to lose. And some of the things also about to lose. Kidi tloyelo, kidi habits fail. Like I lose, you are not going to lose anything. But you are not ready to lose that. Linna ne ki tloyetse, linna ne ki tloyetse basadi ba di bonu ne ki tloyetse, ne ki tloyeditse ntho. And if I didn't want to lose that habit, I will lose. And even if you feel out, but now it doesn't work for me, but that habit, I didn't want to lose it. And it was just a habit in a little yellow frame. Okay, now this man came to Jesus and they said to him, Morena Jesu ki batla entara le odimo. Morena Jesu o re yena, hlompha maoleng tata. Moneno ore ke a yeno ke yentse ora ke dientshe kaofela or Morena Jesu a qetile ore ho yana okay if o dientshe kaofela are ke dientshe ibile o lela Morena Jesu ra tseno ke dientshe well I was still young. Morena Jesu ore go ore Morena Jesu ore ho yana tsamaya lo rekisa maruo a hao ha qetile o abele bafutsana tšhelete ya teng. Bible e bere that man becomes so disappointed and he becomes so disappointed when Morena Jesu rekisa loser maruo a hao a mang o a rekisa lo shera tšhelete for batho ba hlokang. Bible is that man becomes so disappointed. Morena Jesu ba re ho thata ho toinki ho tswa lesube landale. I don't remember story certain like that. Are Morena Jesu ba re ho thata are ba rui if ba ka kena le hodimo ka bo itse are ho thata ho toinki to kamel ho reka tswa lesubeng la nala. Now let's forget about that, but I want to come to this thing. This man, he was dreaming about something. He was dreaming about the kingdom of God, about to enter to the kingdom of God. But now this dream it will require to lose things about him, about tell something I do lose again. Guys, there are things fitting for you to achieve your dream, for you to enjoy your dream. There are things, so sometimes your dream can require you or udi lose about you. Toro ya how you will lose. Example, let me go back to I used to robala late. I'm used to robala late. I always sleep very late. So who saying it's so late? Always I wake up in the late. I wake up very late. 9, 10 o'clock. Then and Tate Paul, the owner of Free State TV, and then I went. But now, only now we on Tate Paul and are no Vico Parcopaneka 8 o'clock. I get to 8 o'clock on. I am used to 10 o'clock. But you know what happened?
I had to adjust. I had to change immediately. Ke ithute ho tswa ka 8 o'clock because that Paulo bitsa the meetings at 8 o'clock. Okay. I had to adjust. But it was difficult. But I had to change that. I had. So ke batla go tla ntheng. Ho na le batho re shapwa ke ditlwaelo. O tlwaele. O be le habit. O tlwaele ntho e itseng. O iqhele. Ke tlwaetse ho tswa late nna. O nkutlwa. No, ke ne ke bolela team ya ka ke re nna ke sa batla ho tswa late. A ke sa hlola ke etsa ntho. A ke sa hlola ke tswa late. Hona jwale ntse ke change pattern ya ka ya ho robala nna. I want to sleep early so that early I must wake up. Whether ke na le ntho tlo etsang in the morning, I want to wake up in the morning. Ke batla now for a week since ke practice ntho because I've realized hore ke tlwaeditse ho tswa late. So now this the habit tsena trading, they are frustrating to an extent. Ha di kgone ho re thusa re fite ditorong tsa rona. Guys, I'm about to close. Di habit tsa rona, di tlwaelo tsa rona, di re sokodisa to feed the dreams tsa rona, to feed our goals, to feed re sokola ho fita ditorong tsa rona. Now that is why habit tsa rona di qeteletse di etsa hore re lose ditoro because there are things tse o tshwanetse go di change kapa tse o tshwanetse go di lose. Ke tse ya bobedi ke change. People are not willing to change. Ya boraro ke ho lose. To lose the habit. Renali habit, we are so much stuck to the habit to an extent the habit is runa di qeteletse di etsa hore re kampa ra lose ditoro tsa rona o sale ka habit morena Jesu yo ay ha nkosi yam hi hi yo huh? We rather lose the toro. We rather lose the ntho beresala ka di habit. Jesus November. Hi, kwala show. Hi, kwala show ngwana November. Hi, kwala show. Novi, hi vala. Hey. O tolor mutakamba loser tor. Muta lose ntai kupila wenta temudimo. Because of habit. Aba fila rakasi change habit. Trial. Asale ka habit. Maraba lose toro ya hai. Kuponza mai. Kiba luzite kasala ka habit ai hey guys, do you know the pain of losing your dream? How qetile o bo sala ka habit and no lose toro ka baka la habit. Hi. Because we don't want to lose things. Huruna. Hurrika khono thola di tsa rona. Hi. O tla motare nna di khale ke tlwaetse o bua somos ke etse jwang nna ke tlwaetse ke motho o sa kgoneng ho bua ho seng and nna ke batla amohelwa difuna abantu abandamkelayo. Now I want whoever who comes to my life she must accept me as I am. Yeah? Ke batla in everything to re batla amohelwa ka di habit. Sefuna kwa mkelwa ka di habit.
your dream must fit your habit. And your habit is also it's just it's good for you, not for the dream. Habit here how is good for you, but it is not good for your dream. But you choose. We rather choose the habit, and then we lose the Torah. Forgetting or your habit is good for you, but not for your dream. Your Toro ya how it doesn't. I require that habit, but because of when you are not willing to fit the requirement. It's a Toro ya how you don't want to change. You don't want to. You don't want to lose things. Kawen, hi. Kopa ukwala man. Guys, mafude, are sometimes our habits are not even good for us. Hi guys. Sometimes lady habits they are not good for Rona. You are right, mafude. They require now for us to lose the habit. We choose our loser the partner. Nike great guys. That is why today, Papa Mbaluna guys, Lynn, I'm falling to you guys. Kiwela hulu na mo. That is why today, research ka di habit today. But bakay bat wa untate mo di mana file bona. Research ka di habit today. Research ka di habit bakay bat wa file. Ikai misebeti o mo di mana file ona. Ikai the business o untate mo di mana file. Where are the things o untate mo di mana file ona? We reduce it, research ka di habit. And it's all about amuhelo ka tsona. No na ake batla motho wa ka nkamuhela. Na ke le son dinchena mos. Na dinchena. Difuna umuntu wami andamkele ngento endiyo. Ke batla amuhela ka ntwe ke lenyona. And that thing kana gotsweni is good for you but not for everyone. Not for your dream. Kopa ukwala re tla kopana ka 6 months bo. Ke a boraro. Ya pele ke itse ke a ke tsebele tselo hopola kare ya pele kare we are selfish ya bobedi kare we don't want to change ya pele ke itse most ya batho ana le ditoro rona ba na le ditoro ba batlang dintho ho ntate modimo re di batla re se willing re lebala hore ditoro tsa rona le tsona di kana tsa re demanda di change di kana tsa re demanda dintho tse itseng di na le di demand ditoro tsa rona e ka o demanda ntho itseng but we because of selfishness. But selfish, we are not willing to change. I mean, but selfish, but yet or risk a fita itorotarun. Yabu bedikar, kintom, kim change. We are not willing to change. So that is why we lose and in totarun. Yabrarukar, we don't want to lose things. Saying ki habit if and tosa makan we lose, but ukampawa loser, whatever. You how about to loser habit to wear? Nalma tata guys. Nagi says ka ditlwaelo. Ke la ka sala ka ditlwaelo ke nena I'm still alone. I'm still alone. Ka mo madimafi. Says ka ditlwaelo. And if we don't change, if we are not willing to change, ke so. Hi. Losing things. Yo qetela. And you know what is painful?
ke tla ke ba emotional askis. You know what is painful? Hey, ke tla ke le emotional. Hi. What about there's something that makes me emotional? You know, what makes me emotional? Kore, ekare, kore ekare we can see the grace. Sometimes ekare re ka kgona ho bona grace. Sometimes ekare ka kgona ho bona grace, ne? Ekare ka kgona ho bona grace and use and do everything and achieve everything while you're still under that grace. Ekare ka kgona, ekare ntate Modimo a ka re thusa hore re kgone ho identify grace. Ekare ka kgona ho identify grace. I don't know ke ma ya itse mang tho hore o tlwaele ho bua dintho be di etsala easy kore o tlwaele hore when you speak everything just happened, everything. I don't know ke ma ya tsebang that season ya hore ntho ene ska hlola e etsala, kore e ska hlola e etsala. Kore I think it's one of the things ere shapa, because that we operate under the grace, forgetting that grace high permanent. I don't know. High permanent. I don't know ke ma ya itse ba ntwela. I get tsebe ke ya hore o bue dintho easy be di etsala. Kore everything you buang e etsala very easy. E etsala easy. But nje kuchinche, kore ho chinche. Kore o bue batho be quiet, o be quiet. I so wish ekare we can Modimo ka re thusa re understand the grace yo ntate Modimo re fang yona. Ekare we can understand when grace ya ntate Modimo e le hodima hao. You must do everything we etse well that grace in the hodima bophelo bao, because ekare grace is seasonal. I don't know, I'm not sure on that. Ekare grace ya ntate Modimo it's seasonal. Obon and hangata we Modimo re tlisetsa dintho when grace a ke tsenga be jwang when grace in tse le teng hodima bophelo ba motho, everything is like easy kore you don't struggle. Sometimes, do you know that when the grace ya ntate Modimo le hodima hao, sometimes you don't even pray, you think about something je, but ntho ne be etsala o nahana hore e ka re ka ba le tjhelete batho ba le tjhelete, o nahana hore e ka re nka reka koloi, o e nahana
o sa ikope but bo khona o bo reka koloi kore e kare we can understand e kare re ka bona when grace eno le teng so that re ske ra bapala because e kare when the grace ile udima bophelo ba rona re require dintho re batla dintho be ditla but because you know the grace kapa you know hore dintho tsena di tla easy how di khathalle because you know hore this thing di tla easy but because you don't see hore di tliswa ke eng. There's a grace udima bophelo bao. So ikare the problem we don't recognize the grace ya ntate modimo e khona go tlisa dintho e khona go etsa dintho di be easy in our life. We don't recognize that grace. Now that is why today babang ba rona today everything you we kopang it's a struggle or e etsahale. Everything you way batlang now it's a struggle even if we saw rappel because some of the things they just came saying we did not even pray for them because of that grace but ikare we are misusing the grace ya ntate modimo because having to tsara dintse ditla we don't want to change, we don't want to adjust, we don't want to fit dintho tsena tse ntate modimo re fang tsona ha re batlo di fita ha re batlo fita o tsona. Then I don't know whether it's a plan ya Satan so that the season ya grace is fit. I don't know whether Satan will the season ya grace it's about fit. And then how kata fit. That's when now re batlang dintho tsane. Tsao re ne re na le tsona. Asa zinto be sinazo. Kona no re di batlang ka bosirase when the grace ya ntate modimo le grace ya o ba le tsona e se fitile. When the grace ya ntate modimo e se fitile. When that grace, you know, because I've learned something where there's a grace for everything. There's a grace, hunale grace, hunale mohau, one toyong willing. But ikari runa as a banta timudim, ikari we can't recognize the grace. Ikara bo. That is why today, everything is a struggle or rebellion. Some of you can testify or today. Low is a problem. Just to have money, it's a problem. Just to achieve something, it's a problem. But you know, before you were just saying things, you were just speak ubuthetha nje izinto zenzakale. But nowadays, learn kayitsiba lena kayitsiba to you. Kayitsiba. We misusing evil. We misusing the grace and that mudim. We misusing the grace and that mudim. Kasihlo. We misusing the grace and that mudim because today onale chance ya banna batla ba le bangata wena you don't see the grace unso ba change fela onale basadi ba tla ba bangata re change basadi re change banna re change mesebetsi everything re change we don't care as it enge are kgathala re tseki because we know everything but we forget to dintho tsena dina le grace. There's a grace yanda te modimo e di tlisang e etsang gore life tsa rona di be easy. We forget there's a grace yanda te modimo. Ke kopa kwala. Kopana kwale guys, ke kopana kwale re tla kopana ka 6 o'clock mantsibu. Tla kopana ka 6. Modimo le bless. I thought there was a time there was a time when Nekere na modimo tlompha 100,000. Ono tlola matsatsi fela 100,000 tlebe ke na le yona. Pele. Be go tlola ono tlola matsatsi 100,000 tlebe ke tshwere ka letsong.
There was a time when I remember this lady ene ke morata beria China le take care. Ne ke qota ka kerekeng ke ra nna ke batla mosadi ka re tle le bone ke tlo ba le yena mosadi ho tlotse di beke fela week to bake. I met that lady. We went to China. After a month, ke a China. Ho tlotse di beke everything. Nna ene ra ke re ke lo reka koloi ke batla koloi yo so. Ho no nkuka fela matsatsi fela. I will ke tla be ke tsamaya ka koloi eo. Definitely ke tla be ke tsamaya ka koloi eo. Ne go jwetsa hore nna ke batla koloi yo so. I remember there was a car ne ke rata. There was this Bishop Nhlapho. O na tsamaya ka Mercedes Benz. O nong o na le di camera ka hare o nong kgona ho bua. I mean, why if everything ha e tsamaya ka pele camera e di kgona ho bona hore ho tsamaya eng. Ke be ke jwetsa batho ke re ke nna ke be ke ba jwetsa ke re nna I'm going to have a car e buang. Ka nna ke tlo ba le koloi e buang. Ne ke jwetsa batho ke re I'm going to have a car nna ya ka koloi e tlo bua. E tla ra mmutla whatever e hlang ka pele kapa e tlo njwetsa ha batho ba tsamaya ka pele e tlo bua koloi ya. I had that car. Ke la ba le yona S class e neng e bua koloi ya ka ne bua. Koloi ya ka ne njwetsa hore please take a break. Koloi ya ka ne njwetsa e ne kenya di parking. Koloi ya ka e ne kena ka ra di parking ka bo yona. Ne driver e kena ka ra di parking. Ne ke bua hore I'm going to have a limousine. Ne ke bua di limousine tsa ba teng. Everything tsa ba teng dintho tsona. But that's what I did. During that time, I did not recognize that grace. I didn't saw it, that grace. Sorry. But this thing, it's a grace. Right. To make sure that everything you keep batlang, keep along. Lori ki be le bana nna. Ka ra kereke hore ebe ke na le bana ba ithu. Ne ke rata ho joka ka ra kereke ke re nka di mengwana hle ke ra ke tla iketsetsa ngwana. Ke iketsa ngwana. Modimo was honored. Modimo na honora ntho ngwe le ngwe ke le joke ya ka modimo na honora. A joke ndate modimo na honora. So that is why I so wish hore we are able to recognize the grace and tate modimo, because ha una ntho bohloko jwala ka hore everything now ko re we late ka di prayer but o tseba hore dintho tse o no di bua fela nna dintho tse ngata ne ke di bua fela bazalwana ne ke bua ntho ngwe le ngwe ne ke bua ebile nna ne ke sa rapele ne ke bua fela hore o tlo etsa la so e ne etsala le jwalo ne ke joka ke jwetsa batho ke re nna ke tlo ba le ntlo e nang le engwe ka hodimo be ntha ne kutshwantsa ke nna ke joka fela ke joka ke nna ke tlo ba le ntlo e nang le ntlo engwe ka hodimo ke bua ka double story ke re I'm going to have a double story ke re nna ke tlo ba le double story. Believe me guys, ke ane teng Johannesburg modimo o ile mpha yona ke ne ke modimo gave me dintho tseo ke neng ke di bua fela. I remember the last thing ene ke bui ke ne ke jwetsa batho ke re nna I'm going to buy a house ka Tropong, but make no mistake nna ka re motho o ntsa lokisa ntlo a renovate ntlo ka Tropong e mong ha tsebo renovatela nna ntlo eo, that person o renovatela nna ke be ke jwetsa batho ke re ke tlo reka ntlo Tropong, but the day ke reka ntlo I'm not going to renovate that house. Car number 2, motho a dulang ho yona o ntse renovate. I'm not sure ke mang but o renovate lana. Car number 2, I'm going to buy a house in town. Car mohlang ke reka ntlo ka Tropong ha ke tlo nka furniture ya Tropo ya locationeng be ke ya ka yona Tropong ke re nna ke tlo ba le furniture ya Tropo. Guys, everything ila ya etsahala jwalo happened like that. Everything etsahetse jwalo, but lo go jwetsa I did not recognize the grace yon ntate modimo a na re file a nang phile yona or that grace ne sa tswana le be ke misuse ene sa tswana le be ke bapala ka yona e be ntse ke tšhintša basadi ke etsa eng le basadi the same way ke le ka ba thola ka nako eo but kana ka ba tšhintša. In short guys, let us be careful or dinto your dream ntho e batlang ntate modimo e ka natla ina le requirements e ka o batla dintho tse itseng. If you are not ready for the requirements tse tlo require wang ke toro ya forget qetile. If I read to kiss, if
short, if you are a mosadi o batla monna, be ready for a change to that man, so that I feel wena o buli ready to change. If monna, be ready to change and to whatever, be ready for you. If u batla mosebetsi, be ready. If u mosadi, be ready for change. If u batla mosadi, I mean u batla monna, be ready for change, because there's a possibility that man have fihla wena or I don't like 1 2 3, I want this 1 2 3. If you're not willing to change, if listen ready, if you are not ready to meet the requirements that you told Rotaruna, let us stop dreaming. Are stopping. Are quelling. If you are not ready to change, if you are not ready to adjust to today, let us stop immediately, guys. Are quelling. If you're looking for a partner, be ready to change. Be ready to lose some of the things, because there's a possibility I don't like 1 2 3. I don't change 1 2 3. Baby, change 1 2 3. Baby, if you're not ready for the internet, if you're not ready for musebet, if you're not ready for musebet, the requirements of musebet, scala baka musebet. Let us stop. We are not going to be able to handle it and to keep it. Because the only thing the only thing that I did as God, I gave you the Garden of Eden. But it is your responsibility, Adama, to take care of Timia Eden. So the problem could everything you want to is to give us. But it is our responsibility to keep those things, to maintain those things. It is our responsibility. It is not the responsibility. It is our responsibility. So in short, if you are looking for a partner, if you are looking for a husband, if you are looking for a wife, if you are looking for a job, if you are looking for business, be ready for change. Be ready to adjust. Be ready to lose some of the things, Kawen. If you want to, God bless you. Let me pray. If you are not ready, 12. Kuparokopanenga 6. Arutwele ngotena mudimu. Arutwele ngotena ntate mudimu. Hauna ntwe buhloko jwale ka ho sabone mo season, the grace ya season. Hauna ntwe buhloko jwale ka yona. Ho sabone grace. Hauna ntwe buhloko jwale ka ho sabone grace e dutseng modimo hao. Le season ya teng. Hauna ntwe buhloko jwale ka yona. Let me pray. Lunabo mututsanza ngamuhele kile tjena tloelang. Lunabo nna mosebetsing ba tshwantse ba understand hore ke tjena tloelang. Lunabo ba tshwantse batho ba understand hore nna ke sena tloelang yeka tloelang. Let me pray. Kopo rapel. A re kwa le mahlo rapel. Bea letsola o mona le lengwe le be hlong kapa le be sefubeng mona le be mona fela. Let me pray. Ke kopa o rapela. Nsale morao ka prayer, guys. Nsale morao, please. Nsale morao. Ere morana Jesu hoseng hona ke swabile nna Zenzile Andries November wena o bitse mabitso a wena o bitse a hao. Re nna Zenzile Andries November ki swabetse ki kokobetsa ka lebitso la morena Jesu. Ere ke ikokobetsa le letsatsing lena. Ere morena Jesu ntshwarele hore ibe ke o feitsi
ke faith le grace o mphileng yona e re ntshwarele hore ebe ha ke a bona grace eo nngwe e beile hodimaka e re ntshwarele hore ka nako ya grace ena ha ke ka sebedisa grace ena ka bohlale hore ke tle ke kgone ho achieve dintho tsohle tseo e leng e le ditoro tsaka e re ke swabile e re ke ikokobetsa letsatsing la ka shokolena e re morana Jesu o itse lentsweng la hao ha re dumela dibe tsa rona mme re di confessa wena o lokile hore o ka re tshwarela e re tsatsing lena ke a dumela pelong yaka ke bua ka molomo wa ka ke a confessa hore ke o faitse ka sehloho empa le ha o le jwalo o re fila monyetla wa hore ha re o faitse re kgutlele ho wena re dumele re bue ka melomo ya rona wena o tla re tshwarela e re tsatsing lena ke leboha hape ka tshwarelo yo mphileng yona letsatsing la ka shokolena e re morena Jesu ka baka la hore morena ya fana ka a second chance ho seng hona ke rapela ka lebitso la Jesu mphe monyetla o mong give me another chance give me another opportunity give me another grace ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta let me pray ke kopa rapela guys ke kopa rapela o ntse beile letso la haula modimo wa ka ya lokileng papa this morning ntate wa ka lokileng ka nnete re swabile modimo wa ka lokileng ka lebitso la Jesu wa Nazareta moyo halalelang modimo wa ka tletse matla re di bone dintho o re tlisetsa tsona o di beile o di matray modimo wa ka lokileng o re blessa ka dintho tseo re neng re di kopa modimo wa ka lokileng but ka baka la hore we were not willing to change we were not willing modimo wa ka lokileng to feed ditoro tsa rona hence this morning modimo wa ka lokileng re di lositse papa we pray ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo wa ka lokileng ntate wa ka lokileng re a ikokobetsa letsatsing la ka shokolena ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta ntate wa ka lokileng re a rapela modimo wa ka tlatse matla o sa ngwana o itse lentsweng la hao ha re di dumela dibe tsa rona re di confessa modimo wa ka lokileng o tla re tshwarela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta modimo wa ka re a elellwa hore re lositse monyetla ho sengwana ka lebitso la Jesu re lositse menyetla yo no mo re etseditse yona modimo ka lokile ke rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo ya neng a utlwi Samson wa mo fa monyetla hape papa we pray ka lebitso la Jesu wa Nazareta this morning modimo ka tletse matla ntate wa ka lokile re kopa o re thuse hape o re fe monyetla ene re a o tshepisa moya halalelang hore this time re tla sebedisa grace ya hao ka tsela right ka lebitso la Jesu wa Nazareta re bile le grace ya ditjhelete re bapetse ka yona re bile le grace ya mesebetsi re bapetse ka yona re bile le grace ya di business re bapetse ka yona re bile le grace ya manyalo re bapetse ka yona modimo ka lokile everything re bapetse ka yona ka lebitso la Jesu wa Nazareta re kokobetsa modimo ka lekile ho sengwana ka lebitso la Jesu wa Nazareta morena Jesu re kopa o re tshwarele moyo halalela re kopa o re tshwarele modimo ka tletse matla modimo a rena lokile re fe monyetla hape modimo ka lokileng hore ha re bua dintho di etsahale ha re kopa dintho di etsahale ha re rapella dintho di etsahale re rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta this morning re rapela modimo ka lokileng re rapela rena le tumelo ya hore wa rutlwa modimo ka lokileng le hore o rutlwile ka lebitso la Jesu hlonolofatsa bana ba hao modimo ka lokileng ka o fetisisa re rapela go be le restoration ya grace di mama philo a rona ka lebitso la Jesu wa Nazareta re rapela restoration because we know especially your grace
modimo ka lokile hobane re a tseba moya o halelang ha restoration ya grace ha grace se ditse di maruna everything you re bua ke tlo etsala hape ka lebitso la Jesu papa we thank you so much modimo ka lokile mo se ke rapella bana ba hao ke ba tlolela diatleng tsa hao ke ba pata mading a Kriste modimo ka lokile ntsa tsilena ke rapela re nthongwe lengwe yo re buang ka melomo ya rona e buele e etsahale dintho tse re di kopang wena di buele di etsahale dintho tse re di buang ka melomo ya rona di buele di etsahale ka lebitso la Jesu papa we thank you so much because re a tseba re o utlwile mme dintho tsohle tse re di buang di tlo etsahale dintho tsohle tse re di kopang di tlo etsahale modimo ka re ready for change re nkile qeto tsatsi lena ya o change ka lebitso la Jesu wa Nazareth papa we thank you so much hlonolofatsa bana ba ho ba pate ho tla tsatsi lena ba fe dintho tsohle tseo o neng o so hlaole o ba fa tsona ba fe tsona modimo ka lokile ba fe mesebetsi ya bona ditšhelete manyalo a bona ba fe peace ba fe dintho tsohle tse ba di hlokang ka lebitso la Jesu Christ wa Nazareth in Jesus name re a leboha ntate amen. Thank you guys. A re kopaneng ka 6 o'clock. Modimo a le bless. A re kopaneng ka 6 and then thank you ka batho ba ntseng ba nehela just to say that Moruti go for breakfast go for lunch but ba ntse ba nehela ka tšhelete tsa bona go nna for breakfast for lunch for whatever. Thank you so much. Le wena ka etsa ntho my number is 073 ke Capitec number yeno 073 202 9079 073 202 9079. Ke a leboha ka batho ba ntse ba nehela a se le monehelo o mokalo batho ba re ntate Moruti just go for breakfast ba bang ba re sela petrolo ntate Moruti because ka need to re thusa. Thank you so much. I really appreciate ka batho ba ntse ba etsa jwalo le wena you can do that if ntate Modimo a beile pelong ya hao. If not I don't mind, but if for those bao ntate Modimo a beile pelong ya bona or ba nehele you can also do that. Number ka ke 073 202 9079. Can you repeat that? 073 202 9079. In our WhatsApp, and then ikibile ke number ya Capitec Bank. A re kopaneng ka 6 o'clock mantsibuya. Tate Modimo le bless. Next time let us use a grace and Tate Modimo ka tsela right. And then let us be willing to change. Let us be willing to feed the toro tsa rona. Let us be willing to keep whatever you Tate Modimo re blessing ka yona. Because you know this thing it touches pelo ka this message for today. It touches pelo ka today re sala ka di habits be re lose tse batho ba bohlokwa. It touches pelo ka re lose dintho tse bohlokwa. Ha ona ntho e bohloko jwala ka ho lose dintho tse Tate Modimo a fileng yona. Gore e touchitseng ke a hore hape o thole hore you were used to say things be di etsana. Wa tseba guys yo nna ke bua ntho e neng ka fela matsatsi be etsana ne ke bua ntho e be etsana ne ke bua ntho e be etsana ha ona ntho e bohloko jwala ka bapala ka grace. So today let us make sure that whatever you Tate Modimo re blessa ka yona re tlo e boloka re be safe. God bless you guys until re kopana ka 6 o'clock. Le sete di reminder 6 o'clock show nyane e reng ha o molahle ke nna ka o molahle ke eng le o so lovely. God bless you.